Sa Good Vibes, 21 ka mga kandidata sa Miss Universe Philippines-Negros Occidental ginpakilala sa sashing ceremony sa mall. May report si Nico Delphine. Dalang ilakanyag kag mga advokasya, nagpakilala ang 21 tanan ka mga kandidata para sa Miss Universe Philippines-Negros Occidental dungan sa sashing ceremony sa SM City Mall, Bacolod. Tagsa sa ila, nagatiglawa sa mga syudad kag banwa sa probinsya. We will explore the heart and the soul of Kabangkalan. Because as Negrosanos, we are unstoppable. Magluwas sa mga advocacy tuhoy sa women and youth empowerment kag social issues, ginpangapinan man sa mga kandidata ang Negrense culture. Ang 21 anyos nga si Jonaline Grace Jamina, proud para mag-represent sang tribo sang Aita. This woman standing in front of you is a pure Aita. And I want to show to everyone that it is not about the color, it is not about the background, it is not about who I am, but it is about what I can bring up to that stage. And that is the beauty of my identity. Because I am not just only Aita Negrita, but I am a Negra at tatatang ako. Pinagiman sa historic shift sang pageantry na tagaan sang kahigayunan, pati ang 28 anyos nga Iloy nga si Lois Lian Bobe sa Murcia para maduso ang accessible healthcare. As someone who has been diagnosed with rheumatic heart disease and has undergone operation at Philippine Heart Center to improve my health, I know the struggles and challenges of our people who cannot easily access life-saving care. My aspiration is to make healthcare for the heart available here in our province. Kabahin sa mga nagtambong sa sashing ceremony ang mga local officials nga nagasuporta sa ilang mga candidates upod kay MUPH Local Director Kashmir Granada. Sa November 14, ang Charity Gala Night sa Royce Hotel and Convention Center kag ang Balantanya Coronation Night sa November 24 sa SMX Convention Center. Nico Delphine para sa DG Cast Negros.